Om Swastiastu semeton Retno Bali sapunapi gatre renen mangkin dumugi semeton sareng sami stata kena rahayuran rahajeng maka sami. Nah sari mangkin puniki titiang pacang berbagi tips majang ring semeton Retno Bali sareng sami, majang ring para alet-alet lan yowana sareng sami sani melajahin nganinin endik pupuh pangkur nggih. Nah pupuh pangkur puniki titiang napi cenin contoh nyani inggian sani pacang keanggen ring Porsenijar lomba ring Porsenijar Kabupaten Badung kinten niki napi wastanipun pada nyane punika wenten 1 2 3 4 berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 baris sering sajeroning satu pada nyane nggih. Nah niki tips yang saya bisa berbagi majang ring semeton Etno Bali sareng sami, majang ring para yowana sareng sami melajahin pupuh pangkur punika inggian ring pupuh pangkur dasar tetep dagingin cecoretan dumun ring teksnya nih rikalaning alit-alit utawi para yowana sareng sami pacang melajah nganinin indik pupuh napi je seluwirne punika. Jadi dagingin sekadi sani nanen katurang titiang punika wenten cecoretan ring dije patutne irageng ngicenin wewiletan kinten nggih. Sekadi contohin titiang udah cening pianak bape jadi diki pinaka imbang nggih sane dasar. Jadi diki icenin cecoretan tadi asa puniki. Jadi niki strip puniki anggen dasar iraga melajah anggen mangda uning mangda nawang niki berarti nadanya biasa. Jadi tan perlu memberikan wiletan niki tanda strip niki bau malejebos bau icenin tanda sekadiasa puniki mangda dangan antuk melajahin pupuhnya nih punika cening pianak bape nah sekadiasa punika nggih baris keping kali sada male. Nah niki berarti diberikan wewilatan niki biasa sada male bape rinnya nika diberikan coretan jening. Nah niki nggih baris keping 3 sekenang nggih sekenang cening men nah niki agak naik sedikit diberikan tanda naik Riki mungkin baris keping 4 ada laki masekolah niki duaning hiwawu ngambilnya nadanya tidak terlalu tinggi jadi niki kewalahan. Nah nikelah nanti
pada saat alit-alit pacang utawi para semeton tiosan sane jagi pacang melajahin pangkur, usahakan sane ring aja ngambil suaranya nih mangdane dinaikkan lagi satu tingkat kinten nggih. Mangde male jebos ring riki nenten ilang suaranya nih utawi ical ada laki. Jadi niki ada. Jadi berikan di sini wewiletan tandanya angdadangan ada laki masekolah niki daging niki masekolahnya nih. Terakhir mungkin wireh mula. Jadi lagi niki wireh mula. Wireh mula. Mulanya biasa ditu genahnya pituhu. Nah sekalian sapu niki nggih. Jadi ring dijang wilat nika dagingin kinten nggih mangda dangan untuk semeton sareng sami mangda nih rikalaning melajahnya nih. Melajah maningkahang raga melajah jen niki maningkahang raga gawak. Nah niki terakhir gawakas mengamong. Nah niki ada suara yang tiang katakan tadi nggih mengamong urip. Sekali sapu niki gas mengamong urip. Nah atur malih niki sane ini sane lengkap udah cening kayak nih ke kari kenten nggih hari rendah nih ke udah cening pianak bapak sekenang cening ada laki masekolah wireh mula ditugenahnya pituhu melajah meningkahang raga gawakas mantan presiden tuh gawakas sapunika mantan dados nggih gawakas mengamong urip
punika titiang berbagi tips majang ring semeton etno Bali sareng sami majang ring paralet-alet talar para Yohana sareng sami kinten nggih. Nah, nika kide nganenen indek imbo melajah pupuh pangkur, intinya yening melajah pupuh harus terus nika gerenggeng-gerenggengin kinten ring dijejel kinten nggih nyampat kemudian jadi kasaluwere mangda preside antuk gelis uning nembangan pupuh punika yening belajarnya ne wantah sekadi jani melajah bulan marang melajah malih dan meresidayang. Nah seneng mirengan punika pinake dasar mangde irage cepet kinten cepet antuk ngresepang tembange punika. Nah nika trik-trik khusus yang tiang berikan majang ring semeton sareng sami yen melajah ngewilet nika harus napi wastanipun melajah ngucapang nah nika patah sekali nak ningehang nak megambel kinten nggih nika pinake napi wastanipun tata cara titiang niki belajahin nganinin indek pupuh sani jagi kepelajahin kinten. Nah punika nuwun semeton etno Bali sareng sami inggian ring paralet-alet sareng sami utawi para Yohana sani nonton tutorial titiang matur suksema ping banget sani sampun subscribe channel titiang lan sani durung subscribe tata elingan like, comment, share lan subscribe saking mangkin. Inggih matur suksema titiang sekiranya nih nunas lugra pengampura ping banget. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu sareng sami.